Jom shibenta jong ka jing rakhi ka jing dap shi post nam jong ka beti bachao biti padhao BBBP scheme bal play pa ha ka par tere kulan kan arjar apsan menta ka si ka office district social welfare officer Southwest Khasi district haringkat ka district hub empowerment for women DHEW Southwest Khasi Hills district kila Pynlong ka jing ko Mareh Thong ka basan kilometer yakani ka jing Mareh Thong na zang na plau jong ka office block development office BDO mau karwat CNR di block mau langwer nonglang mountain seba lat little star lat civil hospital pat penkut biang ha plau jong ka office block development office BDO ubi maulang IS deputy commissioner jong ka Southwest Khasi district menta ka si ulayo ban shim ko mukangsan ban kawe lama haringkat ka jingdan lang uba I Taryang district social welfare officer Dswo Southwest Khasi Hills district lembat kinong tre jong ka office kinong job kilong ha ka under 14 jong ki kenthe Daka lari janai watde kiba hajrong ya ka 14 jong ki kenthe kilong ka kintimon marwen ya ki bahajrong ya ka 16 jong ki shinrang Dhew angel kumar walang district social welfare officer makorwat berkunjung ke district for empowerment of women apa makorwat di Pynlong yang ke program jaga cinta syukur senam jong ka BBP la ka beti bachao beti padao scheme abang yo ban rakin tu ka apa aktivit minta ugnai aja akusan bahkan put dan praktik berada praktik march aja akusan kejuju ni kena ke program kalong da dan program kita bahaya ada kuat dengan program mereka resmi ya kan American competition dan ya New York bantu ka signature campaign berkunjung ya kan legislative along ban ya ban pencapaian ya keyboard ban ide ban yarap ya kinong kena kan ban yada ya ki berkunjung ban kita ya ki ban tenang ban start ya ki nak nadu dang rit adu baginasan kenang bakin yo ban wan ra ya ka inlang sanang ke dekat berkunjung ya ka rigi baru